wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Sekagume 97 Sofa Saiki. Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa, tarawih dan tadarus, sekarang kita coba untuk sedikit menghibur diri dengan sebuah dendang Minang yang berjudul Burung Bondo. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita saksikan saja Burung Bondo. Check it out. Dan kini, oi umpama burung, oi jika kata bang sayo kinilah sente. Muka sui hati hendak tabang membubung, oi manampak padinan masa di lereng gunung. Sayo maradai ba kata bang padinan masa takkan ajuo. Kamano badan oi badan den kabatenggang tiado kawan maraso ibu. Hidu iden kini oi umpamu burung, oi jiko kata bang sayo kinilah sente. Muka sui hati anda tabang membubung, oi manampak padinan masa di lereng gunung. Bandung ratonyo si ungge bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang marato hati di dalam badan sayo nana sente kadipangakan duduk temanung dia tedahan tanpa soparu nan basan kuyan ba itu bana oi nasib nan malang oi duduk pamanung mangana untung takkan masuk dulu nyopandai tabang oi abang membubung bagurang samo gadang. Hidu iden kini oi umpama burung, oi jiko kata bang sayo kinilah sente. Muka sui hati anda tabang membubung, oi menampak padinan masa di lereng gunung. Sayo maradai ba kata bang padinan masa takkan ajuo. Kamano badan oi badan den kabatenggang tiado kawan oi kawan maraso ibu. Itu iden kini oi umpama burung, oi iko kata bang sayo kinilah sente. Muka sui hati anda tabang membubung, oi manampak padinan masa di lereng gunung. Bandung ratonyo si ungge bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang marato hati
sayo na sente kalipangakan duduk tamanung dia tedahan tapaso paru nan basang kuyan ba itu bana oi nasib nan malang oi duduk pamanung mangana untuk takkan masuk dulunya pandai tabang oi abang mampu buang bagurang samo gadang Igu idan kini oi umpama burung oi jika kata bang sayo kini lah sente